Hichihi ninununglam channel ahi nang dapat na hile subscribe in Vannoi nitin hamsetnaho phat dong jaong kita lagsing leng ahi tuni hi Vannoi Gal le Tol dinmun kalpi athum chan na himlut thei thilsu ho ba ne chan na vyauti achai chan na ven ama sapin hi zani thilsu ahi Israel 10 chemical bomb white phosphorus mangcha southern Lebanon na Mansuri mun anna bulu nawahi Ichu Lebanon na human rights activities kanin milham chunga dan di ilawaki mangcha hitin anagi inahi aban hi Saudi Arabia gam sungdin munahi Yemen hauthi galgu bolhon 6 August niya anabulu nawahi kumli chapang jaunan milham mi somlakhain thina atu unahi hauthi galgu bolho hi Yemen na pansa Iran te to pangko mahiwin Saudi Arabia hi pangal kamahi wanga US la Israel to kiloi ko mahi Saudi bo hilawa Yemen gam sungarong Central le Eastern Yemen zong attack nawa government sa paysom gublam athawa chuleh adang tampi zong kisukha hiwi on Friday morning. Yahya Sari, the military spokesman for Ansar Allah, the Houthi movement, said his forces struck Alangkana Israel te zong tunai cha sa payu minia thile mili akisukha zawin Lebanon te kimnai ta in abulu payon ichile thuna hin Lebanon te mi khat athin chule adang mi som ni vel akisukha we Iran ten zong air defense system akison pi ta khado anata langon ahi aha dan hi leinoi bangkal ho zong asu se zawahi Iran te kigudan hi kalpi thamchan na ahinlah te din gin cha rahi Zanichun Sudanese Air Force Hon Turkish drone mangchan UAE support rapid support force hocho anabulu kinon ahi لكن الرجاله لسه بيطاردون ناس القشط وناس الشعر دول السبت لكم الوطن لسيتم ركبوكم فوق مدرعاتهم Tuchana Middle East political dinmun hile Turkish President Recep Tayyip Erdogan Saudi lengpa Mohammed bin Salman le Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hon mekal khopia defense pekin upto na soya na kai tawe nahi maban ipi hong suam inavat thori ohitai abanin Russia le Ukraine gal an update kiruti Ukraine ten Russia te thau ki khom namun pi o anatarget on hoite in drone mangchan Russia sapei ho anab habulu de on awin ahi untin hi drone akun ki vena ding net le thang ho akamun drone kiman le kisusi athang jingin nahi Russia le Ukraine ki daw nahi hong sot to hana galman cha aza uzong akhang to che jeng tan hiji tu lai ai hon business za zari bolova galman cha ki sim ho jong hi business pata kharahin alo theilawa man tam ta ra ki zo le ki cho hi oi chui tele milham nang le ke tabang ho awang sa ki pangji cho hi Пидоросня хотела, блядь, сквозь сетки пролезть, блядь, хуя, блядь. Сетки моцные. Я уже сбился со счетов со сбитых дронов. Морковка. С одной головы соседи на весь пух и прах. Все с одного ребра. Одна сатана, а в глазах stealing my tone, stealing the trust of the shit that I'm on. I might go vest and skeleton bone. You know a bitch like me get cold. Icing out everything. Tunin Russia te drone in zania Ukraine te bolcha now futi chana vekit nuti Russian drone operator hole artillery unit hon Donbas rela Ukraine te pansa na ho banai chan ana shoot kit nun ahi Russia drone operator hon Ukraine te pansa na mun chom ho anabulu now video footage ho banai chan na vyawite
Hichi Ukraine te F-16 Russia te drone khar na kapla apat futi chahi. Hichi Ukraine ten Black Sea kalko sip thum ta Ukraine te galman cha po dia gin mo mo chu ana kap si no hi. Hichi zan la Ukraine te khopi len pin yif khopi sung ki bulo na hi mi thoming thina na to ben hi. Russia ten Black Sea operation na bol nawa British te Royal Air Force auto akisituon radio warning apigon natal halaw lo nakisugyat tinga hi ana TV na hi. Hichi Russia te missile in Ukraine gama football stadium ana kapsi de kharahi. Tunichon Russia President Vladimir Putin le North Korea lam kai pu Kim Jong Un an kimu to thani na hi. Kim Jong Un in asai le akitep na cho hi le North Korea in Russia a support hi tizomding chuleh ai mati chana ding hi anati na hi. Heading khachu zanelanga chu North Korean sepei sang som thum vel Russia gal ka pi thopi dia anakon hitawe. Gal kipat langa North Korean sepei gal kap masa ho chu Ukraine te saitanin Russia te sangin agal ka mo ana sa zone experience wang akiwa zemovi ana atyo hi. Hichi Argentina hopi song Buenos Aires mipi ki phinna nomen US te flag ana lhau na hi. Heading khachu Argentina president pa hi Israel te supporter kha hi. Vannoi political dinmun jouse hi che chaw gam cho hitai. Taiwan is rehearsing. Alang khara Asia langa China te chalo dan le ki man cha dan hoi ta lo jin. Zani chon Taiwan te chon gal ki thiam chu na drill ana bol ta ve na hi. Ichi drill bol na wa chon China ten hinetik ta leo. Iti a president pao big kaya aven bit thei diu ham ti military exercise na sa pin chu ana bol na hi. This is where Taiwan's government would try to keep operating even if its top leaders were targeted. For 10 days, troops across Taiwan are practicing a worst-case scenario. China attacks, communications go down, and commanders have to keep fighting without knowing what happens next. At strategic ports, Taiwan's military is rehearsing how to stop an invading force from bringing more soldiers, supplies, and weapons. And on this bridge near Taipei, troops are building barriers to block the roads from Taiwan's northern coast into the capital. Last month, reports indicated China's military was practicing strikes on full-scale mock-ups of Taiwan's presidential office and a key naval base, which is exactly why Taiwan rehearses scenarios like this. Achay na pin hi masang zama US President Donald Trump in anakitep na bangin Pentagon akuning classified UFO files ho public in ahinlah to tawin na hi. Masanga chu aliens le UFO kititieng ahigil hon headwangon government le media hon asial gozien koy man anata san lo khat chuhin tunwang adi ta hong leng do pantay. Kenzong ay pawa documentary kahin bowling na hi kay banga lunglut le headnom na nay ho ding gel khona zala. Azi chu Pathen thule Pathen na to kisam kai khat chu hi. Achay chan ve jouse chule lai le share bo jouse chong ki pa thok hin se tuni chu gal le tol chung jang bo hung ki update ahitan jingting Vannoi nitin hamsetnaho ho agoma in update dio hitai ave jouse chong ki pa thok hin se pathini ai veng bi jing no han ai hon jong Pathen kom nei nan nei nei uti phalani ai ho gel tabang ahita lo jin.